سلاو ریس شخر رونا ایرو لمالخا لمردینه مردین قصر لقصری دو نوال هنه یک نوال عمروت یک نوال خرسه ام ایرو لخرسینا وقتا دما مروف دبیجه خرس چند تشتینه بیره یک یا پیشی تتنا خرسه تتنا خرسه حجرین خرسه مشمشین خرسه انجاسین خرسه هنار حجیر هما تبیجه چه دمترقار که کده تکاری هفتش جوره فیکیا ببینه جبر چه جبر گلور و نوالی گلک کانی و آف هنه یا بالا من کشان لور گلی که بعجانی سورجی هنه فرنگی لی جوارد بیچین استانبولی استانبولی من پرسی چما استانبولی دبیچین جبرگا بکی تخمه و استانبولی هاتیه مجبور دیدی استانبولی از بیچیم همان تیش با فرنگی جوساد بیچین لی ام لور دبیچین بعجانی سور دیگود دوازده گند هنه لهرما خورسه دوی نوالی ده امیش بریه بر بچیه و نویا یک از خوازم جواره بجمیرم گند پیشی شیخ تاجدینه که شیخ تاجدین 2 کیلومتر جدوره جه قصره پیشتره کره حج فارس حمزیان و علی پاشا حمزیان و علی پاشا گند عربانه او ده گنده دی گند کردانه باوینا خورسا ناوی خوباسی هیا خوباسا وی علی و خوباسا وی علی بدنا واجد نفکرن نیم یک تحسبینن چلبیا مشکینا گند عزیر و هفته خوان حتى دفر كان بعرفين هاتن بيشتري ري خلاص بو ام ري بكريدا عبكن بكرام مناتي جانا لخرسي تتن زعفة هر 12 جنجي كارين تتن دكن لي برسكا قالكي مهم هي حمكشي مراقتك خرسي بخوجي نزان او جي مراقتكن دبيجن اف تتنا خرسي جکودتی یعنی تتن جکودی هاتیه خورسه بلکه جد خوازم بپرسن که اف کار لسری مکره بلا دبیجن بلایا دبیجن زحمتا لی هر 12 گند جی وی کاری دیسه دکن چما جبر که پره تتنه باشن لبریه پره تجده دونما بدست بخی خورسی لور جدونمک دست دکن جدونمک تتن نیزی 20,000 لیره ترکی دخنه بریکاخ خورسه زلام ناشول تنی پیرک نوارد شو نه بری ورا بيرو نوري ایرو وکوی زید واي انا حوالا واي المالي واز كاردك شخر چای ام زبر جكري ما بش داي والمالي همو کشو کوی یا نفتای بد ما قشوق مي يعني بري نور ابو بري يعني بيرك زلام المرجي رونشتانا شاي خو خراج غرا خو خورا بيرك برانا بكدا حيا نيرو دو نيرو دا جوان انوان شيدكر انا تحساوي دي طريق جليد خست اسفري جمرت قوتن زلامي خرسي ترالن او ناشول جنيوا جهاد بخدي برينت شغل يريد شغل يريد شغل مكان حقي الوقت لا يريد بي يعني يريد جن مالي نشتينا كسين زلام بنا داريش اري ويا انا وين هذا مالي شاي بد والله يناد كده يك بهبره بك باشترا اي راست درست جان هاي بارنه وري
Guartın jin bettir nav erdadı kabitin. Rastı. Beri ulo bu. Le iro ya rastî li jina mêr dixebitin. Berî çima ulo bu zanî. Yani mêr karê bazirganiyê dikirin. Yani li berî hemû kesî nas dikin. Ji ber got kî wê tutinaxa firoşekê diyar e. Nihakê rewşata guhartin çünkü mafê hînî mafê jina bûn dîtin gojan hevpare kar jî parve dikin. Min jî rastî nedît ku zêde jin dixebitin. Mêr jî naverdin. Ji ber ku xurs bu hişteke li Mêrdînê yeka veşartiye devlemendî Mêrdînê malbatê mezin hemû çik her keskî ji xwe re li vir cihek ava kirine. Berî jî wisa bû. Wexta Mêrdîn germ dibû dihatine vir weka zozana bifikirin. Li vir ji xwe re bi cih dibûn. Rewşa îro şeş heft tesîs vebûne. Ew tesîs mirov karê weka rojane ji xwe re were cihekê kirêkê û bixwe vexwe heta êvarê wextekî xweş li vir derbas bike. Devlemendiyekê dî ya xursê aşên xursê ne. Heta 10,000 jî aş li vir hebûn. Lê piştre elbet rewş hate guhartin niha aşinînin. Li vir aşekî xirabe heye. Ez dixwazim şanî wekim em hev re bibînin. Li Xursê tişta herî zêde bala min kişan parvekirina avê bû. 12 gundê Xursê hene û hemû bi çandeniyê re eleqedarin. Av mühim e. Pargeleke gelekî ecêb avakirine. 24 saatan dora avê li kîjan gundiye li ser kîjan baxçiya diyar e. Bo numune ki av tav eger li kevrê edêska bixe dora avê li gundê Ezêr e. Tav bu guharê dîse tê guhartin. Bi şev li gorî wextekê dî demeke dî pargelek hatiye avakirin. Li dünyayê ev mesela parvekirina avê gelekî ecêb e. Gelekî şerê mezin dibin li gundê Xursê tiştekî wisa nîne. Serê ewil 12 mezinên van gunda lev rû niştina û gotina wê av çawayê parvekirin yek yek diyar kirine. Helbet îro dest bi çandînîkeke modern dikin. Wexta tirhê tutinê av didin, bi tilopa av didin. Zêde av ne lazim e. Lê berê newlo bû.